Jangan lupa subscribe dengan cara klik tulisan subscribe di samping kanan. Aja tak lupai bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera para sahabat Bugis dimanapun Anda berada, dan para sahabat-sahabat dari suku manapun. Aga kari basapo tena podo made cingmua nayaleki adi sengeng nadale temakalupo. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di channel Muhammad JF Official. Video kali ini seperti video sebelumnya, Muhammad JF Official akan membahas tentang baca-baca Ogi Riolota atau Pak Disengeng orang tua dulu dalam kategori Pak Disengeng Asaramakeng Rilala Tinro. Sebelum lanjut ke topik pembicaraan, teman-teman jangan alihkan dan jangan di skip biar tidak ada kesalahpahaman. Teliti dan pandailah menguras segala sesuatu dan peristiwa. Dan jangan lupa support dari teman-teman semuanya dengan cara tekan like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar saya dapat membuat video-video yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita ke video. Iya tuh tahu Riolota gaga sikolana na jaji pake na Pak Disengeng na tega na riaseng na saba tahu Riolota di pagaga yesengi sikola yari gi agurung maku kue mani tahu mundrie engkana riasa sikola madodo jaji gogok na saba tomo tata riulo malat dei matapuk ripuata sewai yana ritu puang Allahu Ta'ala pua paca jiwi lino lolo liset kega na melo rita rito matata riulo mega gogok na pemalina nasaba malat dei matapuk engkaya sepuang Allahu Ta'ala. Jadi ni aku tu ngenari lino lebih-lebih akhiratna. Riolo letuk maku kue engkar ya senge doti yarik gipak di senge sarana tau linoi melo maka sola risik di rupa tau iaro melo napuja. Doti dalam bahasa Indonesia yesenge santai atau guna-guna. Doti ia regapak disenge salah madari ladda nasulangi pada tak rupa tahu. Ia na ditama di tubuh tak nama kasulang. Iepa nakeneki nareko terdengi paringarap tak pegana riaseng narik kumatin ruki teteni degaga yang ngerang dari ini tama miruk maka sulang nasaba degaga ni uleta yarigi ewata rilaletin rota ia tu tomatata riolo napuadai makedah tade tapari cengi paringarata nariko meluki sorok lewu na tumak barseleng na ipake ya senge pas sampo yari gi pas selemu laletin ro kega na riasang iya na ritu pas selemu na guru tak gurun rafa politega iya ro gurun rafa tomotot tak riolo malat de imat tepuk nareko gurun rafa tau engka ridinoe dan nikia dek nulerita biari itau malajang wadi irenua pasalamaki rilaletin rota poleri isesarana tau rupa tau biari gi poleri anu tendritai
Duami ia tu madari makasolang. Yana itu seta malino na iya seta tenrita. Kegana yasa seta malino ia tu pada tak rupa tahu. Na nikia melo solangi na lena si bie tahu. Ia tu si seta tenrita. Ia tu rupa jing kafere melo lasawi rupa tahu. Telu rupa tinrona rupa tahu. Ia naritu tinro tangaso, tinro aso, na tinro wani. Na tinro wani iaro tinro tangaso. Ia tu kutete 10 sidi letu tete 10. Nariko tinro aso tete sidi letu tete 5 arwinge. Iepa tapake iaro pasampo tinro nariko melopi matinro liwetui iaro upoda enang. Kucarana ipake iaro pasampoe kumelo ki matinro tangaso tinro aso tinro wani. Natabace ni ede pak doang. Bismillahirrahmanirrahim. Idi burung rape kian re guru ribukan kata. Idi to guru uren nuang tasale purika aso wani. Kian re guru ribukan kata kai seta. Barakallah ilaha illallah. Iepa tabacai beka telu. Napa tatikeni apesuta oleh rigoro inata. Napa tasefui ulu letu capakan kuna ajeta. Na iya nampa tu soro lewu na toba bersalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nariko matepe maki insya Allah dapat barakai puang Allahu Ta'ala. Apabila wi sinina anu majai melok solangi sinina tubuta. Na iya napa mati musona doti iya riga iseng isa salah ana taulinoe. Mero tama maka solang ribatita. Mamuare napa barakai puang Allahu Ta'ala na yaleki adisingan dan nia sungai malampe atau pada suruntu sinina decenge pura napatan tu puase wai. Tena podo sesurang ogiku nama disi manang tu pada si pakatau si pakainan nasi nato si pakrabi pada tak rupa tahu. Mali si parape reba si patukong malelu si pakainan pada ini pada ilo si patuo si patukong. Salama gitu pada salama. Salam bugis sedunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.